Hello guys, welcome back to my new video. Te mentala po ibna bar ban ngiliyo ruya ka new event ka bakatang ka squad beat event. Ha, menela po artrik jong bna bar. Te kat ki bom tip ya une ubna bar ubna ayu te ngane thu efi ba une ubna bar de ubna ayu te une ubna bar de ubna feb kan. Aken ubna February ubang ikot dak keten kasi rumpang ne phi mut kumno ngati phi perkat jangai ba den em te tang bang ila da ves ya ne ubna kong sibna pura klem da snothu ya kapor te hakane video pat nginam penlut ka shu ya kapor te ngin sedang no video te haswa ngin sedang kene video na karpat ya kito ki bompat de ban subscribe di kene ke channel ngobha subscribe di kene ke channel bad da press ya bell icon ngobha se subscribe namar ka YouTube ka I free te to subscribe button sa press ya to bell icon ru nang ba andang ala upload ke video kan pa kan notification sapi te la da subscribe nem ngai pila da bi tharai Tu मेरा दोस्त है। te sa share part sikit pelok jang pikeng kenang ba makiru kintip ya kene ka squad beat event bad ya ki event ke ban point nang nesh kemaru nomor ngan upload susu iki video related jong ka Free Fire te tungin ya stang no ikene ki video long ba kene ka intro te mentangin page no ya kene ka kalendar jong ka squad beat event ke ban stang na do ka South Tarik jong ne ubnai bat kan kut hado arpau Tarik ban haban pendep mission kumno ban pendep mission andang la poi ka event ngan sa page lada dai ka bang haban ai ki video ngan sa upload ki video namar bon ki event ki ba poi kumne hi ki ban kumne hi te ngathrai bon aprang jom ki bala aktif hi ban pendep mission te lada pim tibru sa comment ngan upload biang ki video kumno ban pendep mission te hak South ring in yo ka drone supply jong kene ka bundle kuntai bat kene bi daily mission ngatharai kin ai ya kene ka kin play kene bat kito ki aftermath travel mission te ngin yo ki token andang ila dep le ka game man la umach kin ai ki token kena bangin exchange ki tier bat ka travel mission ngin yo ekto loot box ngihaban travel bat keto ka kill challenge pat keto upan ngihaban kin ai ki mission kan no ngut ngin kill bat ngin yo pen ya keto ka music project pat ngam tip kumno kan wan ti ngin sai page pat anda kala poi kumno kan poi ban ha khat art trik pat ngin haban login ban yo ekine bat ya keto ka incubator voucher keto ka M4A1 gun crate pat ngihaban lakai ngihaban rabuya tharai ka ki ai play to win ka mun ngihaban lakai ngihaban rabuya te bat don pat kene ka pet ludu ke bangi haban lakai ludu daki pet tharai pet ludu dama kenang bangin yo ekne ki art ligi concrete kene ka MP40 bat kene ka ve ka M82 tharai ngam yo iba te lapan bon satang kine ki concrete sudah ki bang ila tikna ki bam laban ai permanent ke Free Fire ka jing shalak ke Free Fire teng mla ong shu te harum jong kene pat ki ai kene ka gold draw ka badon ka shotgun bat ka Thompson kene ka shotgun ka bala wan shwa ne bedep te ngam tharakin ai free kene kan wan ha gold draw kilaban ai ha gold royal ne kumto tang bangi haban spin de ki diamond ni tharai namar ka Free Fire kam pat ju ai kum kine ki legendary skin gun free kam pat ju ai free ki legendary skin gun bat baro ar kine kidai ki legendary te ngam thrai ba kan laban ai free yangi
ban ka klem ong ru ka klem ai ru ba kan ai free ne kumno ngimtibre lada ka ai free te ya kito ki bampat yo te ngatip kumno kisngau ki bampat yo skin kon pes phade tang ba ya kito ki ba spin men swapat ya ki ba layo lupa ka ngatip pisong si bha ani kijing yangi kumno ki ai kumto bat de te kamlele keju hi te pat ngin yo pat dia kene ka buya challenge nyah bandra buya khna mangin yo kene craftland custom but last ngin yo kene ka monster te ka ba yo free bait aman la ka event sen bal avan kum kine ki judge event ke monster kala avan ke monster open bat ka loot box kita kidai ki permanent denem de prolog kine te ki ba ngin yo bat la kumno da la tang ban pendem mission kine ki monster loot box bat open kine te permanent bat te menta prolog tang kane ke video sa share lem seki prolog jong phi bat lara phi itna kine ke video sa like bat subscribe ro te kulai shibon nom tak jong phi video see you next video tata bye bye have a nice day.